dolazio fino, vole, to djeca, ovi govori, šta ti snim ovo, pa daj nemoj zezat, ne bude biti tako. A ti to snimiš, a? A vidit ćemo da li zec vozi, a? Dragi gledalci, nalazimo se na glavnom kolodvoru Borovo. Sa glavnim reporterom i snimateljem smo prisutni gdje će snimiti prolaz brzog vlaka. Sad ćemo popraviti.